Assalomu alaykum. Hurmatli hamda Kebek kanali obunachilar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum sizlar. Bugun 31-may 2026-yil. Xudo xolasa Finlandiyada Shovla Qurban hayida shovla pishiryapmiz. Haftani bozor kuni. Osmon akam dona g'alla bo'lsayna. Nomer 1 qo'g'illardan biri. Finlandiyadan kavlanni xo'ratliklar. Ağlayandan ne derken makinesi de atılacak. Muhakaranla bu kadar gitedi. Osman Ege forma bir çağrınız xor etmişleri bilen Finlandiya'dan. Mava diyecek. Ve bu katlan sağın vergahı. Kaçan neri? Ne fekada kemem şöyle. Olma nasıl? Osman Ege forman müzetti. Her gün düşmedi mi? Fekada kemem şöyle hizmet yine. Gele belki çağrınız xor etmişsiniz he? Medyara kemem şöyle yine. Maşını götürürsün medyara. Maşın bozuldu götürdü. Sebzinem saldık xuda havasıyla. Vay bu. Bir yanda bolalar bundan bastakı. Yaxşımısınız, sağlıklı yaxşımı. Necədir, maşınızı tutmuşsunuz ya? Burası tutmuş. Necə gələ verəsilə, xula xalasa şövrəmizdən işte. Şunda təmin olar, hə? Xula xalasa pişdi indi şövrəmiz. Gələ verəsilə. Gələ verəsilə. Ha. Xula xalasa şövrəmizdən pişdəsə. Yine Fərqad əkem, Osman əkem şöyle üzəmizi yılatıb Allah xizmətdə. Gələ verəsilə. Osman əkem dım yarıbdı legi, malades legi. Şöyləni zor. Ben yedim başlayan bir şey yoxdu. Legi doymadım. Yine halis sadaka Finlandiyada yurttaşlarımız bilen sadakaları kabul olsun. Assalamu alaykum, yaxımlı istaqa. Yaxşımısınız? Hem de uzun